muraho ngaruwe muri aka kanya no kugira ngo dufatanye kunoza ikinyarwanda. Waba wari wumva abaganira kumva umwe aravuze ngo uriya ni nyina wiwe, uriya ni mukuru wiwe, uriya ni papa wiwe, uriya ni mubyara wiwe. Ababivuga gutyo icyo bavuga uracyumva, ariko iyo mivugire si ikinyarwanda kinoze. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'inteko y'umuco. Nyina wiwe yamusuye. Ubivuze atyo ababivuze tukabyumva, ariko haba harimo ikosa. Mu kinyarwanda kinoze yagombye kugira ati nyina yamusuye, papa wiwe yamusuye. Aho harimo ikosa. Mu kinyarwanda kinoze gira uti se yamusuye, cyangwa se da ugira uti papa yamusuye, kuko n'ijambo papa twararyemeye mu kinyarwanda. Mubyara wiwe ni mwiza, gira uti mubyara we ni mwiza. Ako kajambo ngo wiwe gashobora kuba gatirwa cyangwa gakoreshwa mu rurimi rw'ahandi, ariko mu kinyarwanda kinoze kiboneye ntituvuga ngo nyina wiwe, ntituvuga ngo se wiwe, ntituvuga ngo mukuru wiwe, mubyara wiwe. Nyina, se, mukuru we, mubyara we. Icyo ndumva cyumvikanye. Murakoze. Ingobyi y'umuco ni ku bufatanye n'Agaciro Development Fund.